Ama sa in All India Radio Aizol ngai thlatute chibai kan buk cheuni voina hian hei kan studio in leng dom tak kan neya Lalchuailova ani hi Deputy Director Art and Culture Department ani a hunlu tak segin ron kala kan studio ron lenga ama sa in chibai kan han buk te ang chibai le hian art and culture lam kan ho tu te mel an ron lan hi chuanin I kan nam zia rang kan nam ngai hlut thil te kan culture kan heritage te kan soitlang pui thin ani a ani department hi Mizoram ta na department poimo a Mizo nam ang pu in ani a anga inom don hle a tun chuma hianin khovel pum huap hianin a hapta bik te kan han siama I radio hianin tun kar hi a hapta a kan han mangdeu bik poka heritage week ti in saptongin kan da a chuanin he heritage chungchanga hianin I am mani department kalpui dante an tiangin nge an enkol tiang te pok an ngai thladona bengwar thlak don khopa chuanin heritage kan ti hianin omzia ni bera langte engtinge min shilfi ang art and culture department na thokte ini ang hianin in department te po hian hemi chungchanga hianin ma te engtinge in lakdan kha abul tan nan mangila thange alom ome and hei voinia World Heritage Week News Division AIR in tun kar ni som paliatanga ni som ni chunga mana I Art and Culture Department te helaya program poimo takte miron pea masa in lom thu te kan soive ni sela helaya heritage chungchanga ma kanan lak na hi ni esaitur chi rang po I tam tak omanga I hetian soidon chuan I thui tak po soi thei tur anianga tuna hian kan mun ma kan pile pute mun hluile mun hlun somriat pakhat lai Mizoram mun rang om te chu the Mizoram Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act sang ni le pakhat lo chanin Mizoram sarkar chuan state protected monuments a puanga tin heng te hi a lok thaka a chana chu kan ramro hlu chuaile tlema mel hem to te khatiang repair thatna enkol thatna te kha ani pa chu wang chuan kan ramtan chuan thil hlutak ni in ka hria Mizo tong chuan heritage hi pile pu te atanga thil chi rang kan ro chun ti in ada theiome heritage ti ringot pi alama hian tangible culture heritage heng khoi thei chi en tirnan lungphun hlui in le apun hlui than puk manlai manro hlui chi rang te thusiak hlui le adang te le intangible culture heritage khoi thei thil nilo pi de pu te tanga kan ro chun heng zai le lam than thu thiam hla tlom ngai na ai upaza tele adang te an ni a Art and Culture Department hi sarkarin heng kan heritage rang te hi avon himle choi lara mo min phur tir angin thei to pin kan phak tok angin kan hum hala kan thok ve reng thin bokani tin helaya hianin remedy chanan soibel lek du kan ya chu turakan soi tong khan kan nam ro hlu te kan von him konga hian art and culture hi a phak tok angina du tui ve hle maya a original liti hi bosal hi kan hlau ber thinani tun nai te khanin kan ram hruai tu lu ber President of India Lojin Trum Khan Raj Bhavana Culture Function te neyadi khami Trum Khanin club pakhat program kha kalo thir ve keima ngei point khalaya an salulam phua chop anan entira kha Mizo in China le Nagalam one war cry copy dewa anan entira khan kan namlam le in China te kha ati lem an duplicate tin mi nam copy lutuk ang khan kan lang theyem ti te Art and Culture Department chuan khami khakanan mu khan enge ni kan mit nau te khoi ve dewa chu wang chan tun hu zela chuan he kan nam lama te po hi aro pui
atu poi ni so zelang u amai ro adikin so thi di la ti hi art and culture department chuan kan dua hemi konga hian film khurna thuk tak kan nei ani ti kha akan soipa bel do ni e ni e tu na ron soi zau na kha beng war thla khop maya mizo nam hum hal tu chu mizo te bok an nia chuanin kan zona ni chin na kan zona chhun zom na te po khanin han soi la tangible le intangible cultural heritage kan tia sap tonga da te hi alongai chin changa oma hei hi invon him na konga a department malak na te I min chil thengem lo mo me ni tangible cultural heritage kan tia ne sap tong hian kan han da lo thei lo wa an soi fia pa te poni ta sela kan pi le pu te mun hlui le hlun mun somriat pakhat ni china kan soi to ang khan zoram hun ranga om te chu the Mizoram Asian Monuments and Archaeological Sites and Remains Act sang ni le pakhat lo chanin Mizoram sarkar chuan state protected monuments a apuanga hei ba ka hian centrally protected monuments kot chuaro pui wangchia Mizoramin kan nei bok heng ba ka hian Mizoram State Museum le Mizoram State Archives ate pi pu te bungro hlui poimo tak tak le violent nuwa record poimo tak tak te von that an ni bokani chu tangible cultural heritage kan ti theyanga apan hi na intangible cultural heritage chu tianan saifia vele donta angila Institute of Music and Fine Arts a pi puzai le lam rang baga modern music te thlengin thathum chung certificate course kum tin nei thinani a hei baga hian pol rang in tak te mal te MWA te OMA te MOP te MCO te le adang te nen pi le pu thon thu te trong kam te nun zemoi chi rang te le zai le lam te baga thil dang a seminar te workshop te symposium te kan nei thina heng te hi intangible culture heritage kan nei kan to theilo amar kan pi le pu kan tha tu te tang kan chom voini thenga kan la choilar chhozel te ni a aizol muna ron pan theilo te tan khoranga culture meet te seminar te exhibition te le adang te kan buat sai thina hetiang zong hian ma kan la thin bokani aloma me Mizoram World Heritage Week te hi kan mang ve ngai shimem alom ome de hei thil poimo tak mai ani ti hian han chang ta ila World Heritage Week hi a ran Fine Art and Culture Department in kan lapang ngai lem lova amai ro chu pi pu mun hlui le kan zai le lam rang te von him konga ero tha lovin voin ni thleng hian kan lakal renga englek hole kan ho tu ten rem anti chuan World Heritage Week te po hi kan lapang ngei tura kan in ngai achana chu thil poimo ani a kan nam ro hlu lam le zai le fok te la kan in hlte heng zong hi zo fa te kan von that lo chu tu nge min von that sak chuana chu wang chuan art and culture po hian kong rangin emi von that na zong hian ma ala chung te chu Entirna Tribal Research Institute chuan research bein avong thathina abu te siama sa kholam panga ma kan lo lak dan te Christian na alo lu ma mizo sa khua chungchang te ram huai kan biak lai te zai le lam te tin chu ba ka kan chiat ni that ni ate kan agriculture kan eizon na lampanga te khatiak ranga te le kan ni poimo chiat ni that ni ate khanga te pokhan research bein le khabu ten siam ti chuan kan culture vong thathina chu tiangin kan record hlui thatak tak te hi archives a von thatani boka tin chu tiang zelin museum Mizoram State Museum a hian kan ro hlu chi rang agriculture lampang te music te le thil dang te von thatin entur auma heng te hian kan pi pu te sul nu kha voini thlengin
dot tel lovin atakin I min thil theyani abeng war thak le mai thil hi mumal takin sarkar hianin alo wong himani ti te kan she thar le ani ichani he World Heritage Week te po chu lo mang tamyal po ni ila mo sayang khan ma hun kan shelawa enge kan sot puin na tur ni ve reng rengang alo mo me ni hei hi han mang ta ila pan chak hi tu ra hianin mang du le du lo ti song hianin enge ni vote te han lata ila survey te han lata ila research te beta ila om zia hi kan hiat chian chuan mang du hi kan tam jok karinga achana chu oye me ang me chap char khu te po hi tu na hi nakum march tha kan mang le mai do na chen da Christmas ai mai ka ngak lel zo ka ni ti te pon o mani chap char ku thi mo chu wang chon mi hian an ngak lela kan mi zo culture kan ku rang rang mai te lim tak maya in tai na nei reng lo maya sipai lam muala kana chai tlang thin te nuang man ti an thla lela ni chu wang chuan World Heritage Week hi mangta ila mirhing khosak kan buai to kan buai na wangin kei mani sase muala kan ta sunga chu chuan kan pi le pu te tanga thil tak tak kan somte min thei ngil tir hun alo theng fo thina heng te kan in thil riat thar le fo he tu la chu wang chuan World Heritage Week hi mang thei kan ni chuan anol puin han mangila chute chuan kha kan man ate kha print media te visual te audio te le social media kaltlang te in han in chem alila kan culture le kan Christianity te trang kopin ngen harna na satak he kan rama hin aron thlen nge in karinga tin kan zonun moi tlom ngai na ayu pasa rinom na le adang te mual liam mek te hi mual liam lova he kan zoram ti par vul le tuatan hianin he World Heritage Week hi kan man chuan om thei ngei ka ringa ni thil pakhat ka bel du lok man nia kan thian pain ti hian a soya he kan mi zo tlom ngai na te hi chanchin buat te news te YouTube te Facebook te kan mi zo nun a chelai politics ane mo Christian nun ane mo a chelai tam takilar em he kan zo nun moi hi ala chuai lo ni ti asoya chulai karil khoi em chu apa damdo ina thi ngamin ana thi sen akha a freshly amamosia chuta thi sen wang o positive ati khatiak deu kha pe ka ngai sia ka pa hengai reng lo tlang fal zachuang in ka pa thi sen aron pe ani po kapanan hello ke po min hello kanin hello amar se Mizo nula tlangwal kapa thisen peturin damdo inan lokala chu var tlom ngai na kan chiat kan har sat ni khuwa kanin pui thin na Mizo nun moi tlom ngai na hi ala chuai lawani ala parvula amar thil tha hi kanla puang dar tok lo wang hianin ti hian zonun moi te hi chuai le mual liamang he kan soi mai thina amara chu ala parvul rengani ti soya adik view point karing chung te po chu kan bel du ani ale Mizoina ni he kan tlom ngai na hi chu ala om renga manang min langsar to lo thil hi tam to wang te pon yang ma se ala om renga ni ti kan shia tharne te pon ni se ni World Heritage Week te po chu kan malama te po kan lamang lawang ti soi thei lo ni chanin pu chuai lo hi ahun tam kan la to lawanga angai most welcome ni khata top nan adu du soi turin kan han so mange art and culture department here in hemi heritage konga palak na hian thei to pin tha lovin ma kan la ve in kan ria abi kin hei china kan soi to ang khan museum ate archives ate tribal research ate kong rang in kan zonun moi mual liam lova apar vul reng thei nan kong rang in na la ka ni tin lives museum
kan tia Mizo khwa typical Mizo village chu falcon ai zo la tanga kem som pariat leka hla a son a oma tlo tu po kan nga hle maya so falcon so I Mizoram local tourist te phei chuanin enge ni ai zo la hian tlo tur anti chuan museum te archives te solai falcon typical Mizo village culture center kan ti te so aron tlo thin ani a so mun so Mizo khwa kan tiang chu Mizo khwa pholan na ni a lalin te zolbuk te pum te meithai in te so tiang so omani so amal ringot po so thui tak Mizo nun pholang tu ne soi tur tam dona ma se kan hunte atam lova soi fi effect talovila song te sompun poimo ani a song son kan zo nun chi rang so a pholang a chu wa chuan la to lo te rom phei chuan va to ve ula a man hlai ti khopin ka ring ole tuna kan ngai thak tak kha World Heritage Week chuk chang ani a kan zo te min chang tu khapulal Lalchuailova Deputy Director Art and Culture Department ani a kan von that ring tu thu tak tak te min shila kan lom hle mai akal zel na tura po du sakna kan hla ne pokalome ole kha regional news unit na kan program ron man the ani a kan nam no ro lu kan culture te kan soirwalin ni e tu na po tun kar chung po khanin kan shiat angin international tourism mart te po kan manga khanga khan namdang tam takin kan Mizo ziarang te kan eile in te po an ron mu a kan nam kal phung te mi ron mu ni chuwang chuanin namdang ho an ron zin chak na tur te kan nam ziarang te an ron shiat chak na tur chuanin Mizo te bok hian kan hi pangai heta hian sarkar point ran ala chho zela kan thlop zel don ania